Dosadno mi je, nije mi dosadno. Dosadno mi je, nije mi dosadno. Dosadno mi je, nije mi dosadno. Dosadno mi je. Znaš da ti treba cvijet za tu igru? Otišao bi po cvijet, ali ne da mi se. Ovo je izvrsno. Doslovno nemamo ništa za radit, dečki. Dosadno mi je. Ne znam za vas, ali meni je super. Imam ideju. Pucaj. A da pričamo strašne priče. Super ideja. Ajde bar nešto pametno od tebe. Hvala. Čekaj malo. Ok, sorry. Ti počni. Ok. Čekaj da se sjetim. Aha, znam jednu. Znam jednu od koje ćete se usrat u gaće. Malo pristojnosti, vidiš da jedem. Ok, priča ide ovako. Bila jednom jedna djevojka zvana Amber. Roditelji su joj umrli kad je imala 12 godina i od tada živi sama. Susjedi su joj katkad dolazili pomoći, ali bila je jedna susjeda koja ju je mrzila. Katkad ju je dolazila posjećivati, ali Amber je znala da je ta žena umiješana u ubojstvo njezinih roditelja. Čekaj, pa nisi rekao da su ubijeni? Ne kvari priču! Jednog dana Amber je izvršila svoju osvetu. Žena je dolazila svaki tjedan u isto vrijeme, ali Amber je bila spremna ovog puta. Skočila je na nju i ubila ju. Od tog dana je nestala i više ju nitko nikada nije vidio. Fiu, to je bilo poprilično jezivo. Što ti misliš, Daniel? Mislim da je ovaj hot dog svetinja. Moj red. Daj sve od sebe da bude strašnija od moje. To neće biti teško, jer se ta priča dogodila po istinitom događaju, to jest meni. Spooky. Ok, gdje da počnem? Aha. Bilo je kasno, a van je padao ledeni snijeg. Vraćao sam se iz škole. Ručao sam, a zatim sam otišao u svoju sobu. Stao sam na vagu. A na vagi da imam 2 kile viška. Wow, stvarno jadno. Dečki, vaše priče su jako očajne. Ako da ti možeš bolje, daj molim te. Doslovno. Dajte mi šansu i vidjet ćete. Ok, ispričaj nam svoju priču. Ova priča je jako jeziva, tako da spremite se. Ovo je priča o jednoj curi zvanom Brooklyn. Bio je zadnji dan škole, a ona se vratila kući i odlučila odmoriti. Nakon par minuta dođe njena majka. Brooklyn, budi se, vrijeme za školu. Što? Ali praznici su. Moramo ozbiljno popričati o nečemu. Ok, o čemu? Ukinuli su ljetne praznike. Uveli 7 dana škole na 24 sata. Ali to nema nikakvog smisla, o čemu ti to pričaš? Istina je, duše, istina je. Ne! I to je kraj moje priče. O moj Bože, to je tako jezivo. Ne, sad neću moći mirno spavati. Što si mi učinio? Nismo te trebali podcijeniti. Zašto si nam to ispričao? Htjeli ste, dobili ste. Hvala nebesima da su praznici. I da će zauvijek ostati ovdje. Sa nama. Dečki, vrijeme za školu.